Baik menekat alaki an bi usif Yesus hitam lil natuin hita ikutin an bilasi nuan an wisneno nanete kanal YouTube YKB GKI nuan eno I haimaitin ako sulnuan wasiat lena ubunan bi wahyu nakan seo ela boy samtin talante ela bonuwa mese nahun nako at nena anusneno ay malakit at onen amo isneno ama bitneno tunan haim tutiko henati konfekitenap tenap alekot henati hene kasamuni on at tuaf amonot somak haimuni on tuaf le antuntaku alan tuin homanekam amin nuaneno I inakan kaisamuni on amonot anesit sin babinu manekat ay malakit kiustake wahyu seo ela bonub mes atuni bian lekan mate fanatuin ales nama nane sin kana teun fa nakosa lesin anbo enalali bay manekat alaki kan mui fatuaf mese lean lumi hetektani on amonot anesit esle tuaf lekan lumifa henen manatnin fainekat alekot lekat faineksin sinen mes okete kan mo enatuin sin kanaway na sin munit henatuin lalan alekot maski sin nahin kalau sin announcean sin move an bitaw smoit amliut piut natuin sin kananunia fa nako kaisanat ahunut lasi amonot anisit I naklilon an bimonit tuaf lean puin fin nakos nama lean bol an bimafefa na Yohanes mnailat leka to isne nahan snama an bol manamate ao biatenu nakotob man sian mes atoni amonot anisit sin kanail fas nama I onbokan talante sin kana pisfa nako alemoet amliut sin kana teun fa sinalan monit sin kana snasan fa nako luli besa neo alesman aleut maleu mahuma lean mo enako mnatu noni muti noni molo mabianantin ale amonot anisit sin kan kiso fas nama nane lena bekasin onbokan nako ama wisneno henate sinateun sin monin wisneno an fesona niusin henatenap mesin moe on kana hinfa sin lomi hean munin natuin heta pahapinan at fani on tomobiti wisneno hit amsa haif mese hit moni onatuni amonot anisit katlomi fahetawe na hitenap hit molok mahit moet natuin ababalat inlumin hitatenap tak hitalekotnis atuni dian bay manekat alaki aan klino tabui na beapkit henat hit fay hitenap mahit nekak heat nen matatuin fainekat alekot lena ubon anbi wisneno plenat neklumiti niki malinat nek neuhit monik neno amin kasamnikan hem like subscribe ambati nuani neuhi omdian sin ay malakit at onen amo isneno am tuntaku kay mikamos manakino hay kaysahay mo ni mituin tuaf amonot anesit sin amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.